Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Haray ko andi gollong Mamadi Doumbouya no fokkiti Ghana le 7 janvier 2025 ɗum ko jango ka investiture nouvel président Ghana o. Si tawi non no Alpha Condé holliri no, si tawi no wodi militaire jo prépari do waɗugol coup d'état yo min andi ay ko kanko woni chef suprême de l'armée. Yimɓe ɓe noynude ɗo wo laamu ngu no wadde ko hana. Laamu ngu ko intérêt mu ngo woni défendude no opposition o woni défendirde non intérêt ji maɓɓe ɗi. Laamu ngu sago maɓɓe nayo ɓe yanu opposition on sago mum nayo laamu ngu woni ɗo noon ko wawɗo o yawo ko yo peepinmo ko ɗum mi haalanno on law nayo men min gere wiyo laamu ngu ala gonga. Laamu ngu no mari gonga défendugol ko ɓe wujji ko ono kay ɗon faala hettude ko laamu ngu jogii ko ɗo goto ala gonga sigoni sabuna jama on duwama famude hande kadi mo kala ko hori mo woni défendude woni opposant woni pouvoir parce que pouvoir on ko ɓe jogitori laamu ngun kon ko fiyoɓe woni na fiyoɓe yawo ko ɗum woni CNRD opposition on force vive ko ɓe woni pirande wo ko fiyettugol ko Doumbouya jogiti ko ɓe ala pinkaw ɓe ala fus ñande o ñande daragol wiya kañum manifestation dans les voies publiques waɗɗo manifestation o ɓe tara kañum wowluɗo fi désordre bonnugol laamu CNRD ngun a wona après o ɓe nangue ɗum no la c'est à dire ɓe suuɗa ɗum iɗon jooɗoɗo ɗon inna minen min sikka on sikka kere Mamadi Doumbouya na yimɓe felli haalami ko jelo maayi le 5 septembre ko jelo Mamadi Doumbouya en wattinoyi ko anda e ko anda ka ɗum sikko ɗum ko sama kala jooɗe sikkon haala no heɓa laamu jooɗe sikkon bakko fampo no mema pouvoir jooɗe sikkon innugol yo pay koye minére o yaltu ɗum no jonna laamu on jaldi e jalayɓe o wallahi on jaldi e jalayɓe o on jaldi e ayɓe mon par ce que ko fenande bambu ɗon awa Mamadi Doumbouya ɗo kanko aymo active lobbinguiji makko ɗi himo jooɗi janngo le 7 janvier o yahay ka investiture président Ghana o donc ɗum yo welumo mettata enen en ala lobbing en ala hay fu sina hunduko rien de tout rien sina haala wi propagande fenande walla yimɓe ɓen ha ɓe mayat mi haalanayono ɗon haala wota mettukagoy fure defandata wurɗo mo maayi fi makko lanni fellaɗo woni handicapé donc mo kala yo ndaaru ko watta ko rewa kotirawo mama bappa mama sikka ma wonɓe inde ɗo fof ko vrai soldat yoɓe yaltu ay koɓe vrai soldat mi sikki ay fu yala hakkude maɓɓe e palais Mohamed 5 on ka taɓe daro ka quartier ji ɓe yawa ha palais Mohamed 5 déjà wiɓe fuɗɗike warde yimɓe ɓen ɓe fuɗɗike wadde gaz lacrymogène sowdo wo kaka wowi ɗon ko ɗon ɓe rewnata en tant que en sansali ndiya rewta e ilol tant que en sansali ndiya rewta e ilol je vous préviens et c'est quelque chose de très clair tant que en sansali no wawɗe ni tant que en sansali ngo jikkumen ɗo andite wona ɗum ɗo lamminta wallahi billahi tallahi ndiya rewta e ilol foti si yimɓe maayi wona no mayanede saabu mum on laamu ona on no doggi ɗon jooɗi darte kaw ganda e Doumbouya wallahi billahi tallahi kaw ganda e Doumbouya mi haalani on ko feƴƴi kon 2024 ɗum feƴƴata 2025 ay ɗon huti ɗum dare ko feƴƴata kon donc on se donne rendez-vous tous les jours à partir de 21h débat ouvert no kala aɗa jonnaavi mo on jarama min ko mi woni Paykun Sare wana goɗɗo de naka berde yimɓe noy nawa ko goɗɗo waɗimi goɗɗum faala ɗo yo yaw ko menen force moyen daru menen ko activité ji amen ɗi joɗɗini men ɗo wana goɗɗo de ko ɗum mi ñamanayi goto mi dowaka e goto ko gonga kam mi haalanta kala faalaɗo nande mo metti wo fermo point barre